Ljubinka Pavkov iz Kovilja bitku sa karcinomom dojke bio uspešno već 13 godina. Redovnim pregledima i pozitivnim odnosom prema sebi i bolesti sada se odlično osjeća. Pa primetila sam 2002. imala sam na dojki tako kao neku šljivicu. I to je iskočilo i onda sam ja došla kod našeg lekara i poslali su me ovde na kontrolu i onda sam operisala 2002. Doktor Golubović me operisao. Kad sam ja kazala doktoru Goluboviću i doktoru Patrnoviću da idem da igranke, on kaže to vas i držaj tako, što ste tako veseli i što ste tako prirodno volete to sve. Na Institut za onkologiju u Sremskoj Kamenici, koja je tercijalna zdravstvena ustanova, dolaze žene poslate iz lokalnih domova zdravlja sa već postojećom sumnjom na tumor u dojci. Dnevno se u ovim prostorijama mamografom i ultrazvukom pregleda 30-ak žena. Ekskluzivitet ove kuće, našeg ovde centra, što se zaista nigde u ovoj našoj, ne u Vojvodini, nego u čitavoj Srbiji ne radi, je to da mi radiolozi ovde radimo pod kontrolom ultrazvuka ili pod kontrolom rengena, što ćemo kasnije videti kako izgleda, radimo biopsije. Znači mi, pored toga što snimamo pacijentkinje i postavljamo tu neku, da kažem, radiološku dijagnozu, mi dolazimo i do definitivne dijagnoze tako što iz sumnjive lezije, sumnjivog čvora u dojci, pomoću igle uzmemo isečak tkiva, taj materijal se šalje kod naših kolega patologa, obrađuje se u laboratoriji i oni su ti koji uvek u medicini donose tu krajnju dijagnozu. Mamografija predstavlja rentgenski pregled za otkrivanje promena u dojci koje se ne mogu napipati ili otkriti drugim vrstama pregleda. Ultrazvučni pregled dojke savjetuje se odmah nakon prve posete ginekologu, dok se mamografija ne radi pre 45. godine. Za jednu ženu, recimo, koja ima 40 godina, koja nema dece, koja dugo godina se lečila od steriliteta, gomilu hormona je koristila, ima uz to mamu i baku odbole od karcinoma dojke, nećemo njoj reći čekajte sad 45 pa da vas prvi put pregledamo, da uradimo mamografiju, nego ćemo toj ženi nezavisno od životne dobe što ranije uraditi mamografiju, onda naspram tog nalaza, naspram strukture njenih dojke kako se nama prikaže na tom snimku i tu još nekih stvari koje pravila naše struke nalažu da ih uočimo, a ako je to u redu, onda ćemo njoj dalje, vrlo individualno kako ćemo je dalje kontrolisati, znači nije retko da nam dođe ovde mlada žena, a da je uradimo mamografiju iz nekog razloga. Poslednjih godina je trend oboljevanja od karcinoma dojke pomeren ka mlađoj životnoj dobi, te nije retkost, kako kaže doktorka Nataša Prvulović, da ovu bolest mogu imati i 20-godišnje devojke. Ukoliko se rak dojke otkrije u ranoj fazi, veća je šansa za izlečenjem. Vidno promenjena veličina jedne dojke, prisustvo čvorića u dojci, promena boje i izgleda kože dojke, pojava sekreta iz bradavica, alarm je da se hitno javite svom lekaru.